Kako se saznaje, udovica bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Mirjana Marković, preminula je danas. Prema saznanjima, umrla je danas oko 15 časova. Mira je imala 4 operacije, a nakon poslednje su joj ugrožene vitalne funkcije i lekari nisu želeli da daju prognoze u vezi sa oporavkom. Mira je imala 4 operacije, a nakon poslednje je došlo do određenih komplikacija i pada imunog sistema. Lekari su zbog toga zabrinuti i kako se uzmu u obzir njene godine, nisu želeli da daju prognoze po pitanju oporavka, naveo je tada izvor iz Sočija. Mirjana Marković rođena je u Požarevcu 10. jula 1942. godine. Bivša je srpska političarka i supruga bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Iz braka sa Slobodanom Miloševićem ima 2 dece, Marka i Mariju Milošević. Bila je lider političke partije Jugoslovenska levica. Poslednje godine života provela je u Rusiji. Apelacioni sud u Beogradu nedavno je ukinuo presudu kojom je Mira Marković osuđena na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja pri dodeli državnih stanova i naloženo je da se suđenje ponovi i da se u novom postupku otklone povrede na koje je ukazao. Presuda kojom je osuđena na godinu dana zatvora doneta je u junu 2018. godine, 15 godina nakon pokretanja postupka i suđeno je u odsustvu s obzirom da je tada živela u Moskvi. Mira Marković je u Rusiji uživala status političke izbeglice.